हलिमे दक्ले ताहकगु बुङ्गदेया जात्राया नीति रथ टेकेगु ज्या तीव्र गति एलया पुचै हाना चंगुदु बुङ्गदेया रथ टेकेगु नीति एलया स्थानीय बाराही बोसी वयम वाटे त लिहे मला बैशाख 7 गते प्रतिपदा खुनु बुङ्गदेया नहुवा कोचावा बाराही वयम वाटे स रथ जात्रा सुथालामा थका हामकी ताना बैशाख 8 गते दुतिया खुनु निषेध रथ टेकेगु ज्या न्याको गुख बुङ्गदेया रथ टेकेगु नीति सोनी गया थिथि गुइवना रथे छेले त मागु कथया सित बोसिते स माला फागु यई थथे बोसिते स फाया हगुसी बाराइते स रथ डेके त मागु पाछि कथा चाना रथ या संरचना निर्माण यई थथे रथ डेकेगु संरचना बाराइते स निर्माण या व यम वाटे स उकिया त बल्लाकीगु नीति लसी सिस्तान कसे यई थथे थुगु संगु समुदाय आपसी सहयोग व सहकार्य थुगु रथ डेकेगु ज्याको चाहिँ गुठी संस्थान ललितपुर कचाया व्यवस्थापन थथे रथ टेकेगु ज्याजुया चंगु ख थथे नेपाली सांस्कृतिक संरक्षण व सम्वर्धन तिब बियावया चपि समुदाय तथा लेता च जगत देखावया चंगु दु इमित गुठी संस्थान ई कथया पारिश्रमिक थासा बिया चंगु मरु इमित आन परम्परागत ढंग पारिश्रमिक बिया चंगु इमिगु थापु दु रथ टेकी पि छिन्नीमा बोसिते त आयस्ताया नीति एलया खोना जगा बिया तगु जुसाना आ फास्ट राखेलाना जगा नना वंगु तका बोसी खलया नायन जानकारी बिया दिगु दु 12 जना जिमी दु बस्ता 12 जना मध्ये ले 12 रोप्ने तका जगा बिया त दुगा अब जगा कहाँ हो फस्टा गले अनकत गुलिसा डैम रे का जुनम डैम रे का लारंगला मला आ ओके दा बिल मबिल गुलेसमा नस जगा नेता गाजिमे आ जगा मनता आ गुलेसमा न छय याजिम दा अथे वेकलिसे बाराई खलया नाय दिलकुमार बाराही न गुठी संस्थान ई कथया पाछिगु पारिश्रमिक मबिगु तका कुखिना दिगु दु जिमटा चाहिँ गुठी संस्थान चाहिँ ठो रड डेकी न्य अथवा चाहिँ रड डेका चन बेले अनि रड डेक सिरेनका जात्रा ढुङ्गा न जिमी चाहिँ छिउ पर्व पूजा चलाएमा पर्व पूजा चलाएमा चाहिँ बुङ्ग्यो रड डेके मुजुर गाडी परम्परा डो उकियो लागि चाहिँ गुठी संस्थान चाहिँ नाफान्छे चाहिँ फुलाउए बजेट चाहिँ बिया टो आटको न जिम्दा चाहिँ आठो रड डेकी बेला चाहिँ केही जग्गा बरेना बिया मेरो चाहिँ फुलाउए रेट चाहिँ जिम्दा जायगा टो जिम्नी सन्तोष मजु छाड गाडी चाहिँ ठाउँको नै बक्टे चाहिँ 145 रुपियाँ जाया गाडी होला च्याछौ तोन्टकै मगाउ जुल्ने ज्यालाला चाहिँ गनुवा जिमसा चाहिँ पटक वर्ष चाहिँ जिमसा याना वो निवेदन तयार त यो इमसा चाहिँ थप्ले जुये मक्टर गा चाहिँ धाउनी ना जिमसी चाहिँ जुये मक्स छा हुने हो ठुके जिमी बारजवान त थन वायु हिसाबमा बियारोडु यङ वाटेर बार वायु हिसाबमा दुईडी मुरी हिसाबमा बियारोडु वायु हिसाबमा 12 वर्ष बे डबल जुई वया लिपट साइक यङ वाजि थन जि ल्याम पासपी ख वेका चाहिँ जिसन ज्याले हिसाबमा ज्याले बि जि संस्थान जिमदा समय अनुसार जिमसा गुले बजार भाव मगला जिमसा थन गुठी संस्थान जिमता बजार अनुसार भाव मगत थासा पासपिन थन वे ठाकुल थासा बजार अनुसार त्यो मगला वे गाजिमसा समय तया त नदु वे अनुसार जिमसा थु तया याका सामक जिम फुकस टीम तया न बडे जरा नदु थलिबसे तर गुठी संस्थान एलकचया प्रमुख थासा थपिन समागु कथया पारिश्रमिक व हलजल बिया बुङ्गदेया रथ टेकेगु ज्याजुया चंगु ओ थुसी थुगु रथ टेकेगु नीति नेगु लख बजेट फेना तयागु न जानकारी बिया दिल यसको लागि हामीले अब सौर चाहिँ नि हामीले बुरुन्चोलीबाट ल्यायौं यो धमाको लागि युज हुन्छ सौर जातको काठ त्यसै गरिकन हामीले गोदावरी जंगलबाट अधिकांश रथमा प्रयोग हुने काठहरू लिएर आयौं त्यसै गरी लुबु लामाटारबाट रथको लागि आवश्यक पर्ने लसी जातको काठ लिएर आयौं यी लगायत अरु चाहिँ नि कुनै बुङमतीबाट कुनै चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो सीतापाइला साइडबाट पनि केही काठहरू लिएर आएका छौं यो लागत हामीले 50 लाख रुपैयाँ इस्टिमेट अनुसार छुट्याई त्यही अनुसार काम गर्दै आएका छौं मैले चाहिँ नि उहाँहरूलाई समसामयिक रूपमा दरबन्दी वृद्धि पोहोर गरिदिएको छु र यस वर्ष कुनै पनि समुदाय कुनै पनि व्यक्तिले मलाई कम भयो ल दरबन्दी वृद्धि गर्नुपर्यो भनेर त आउनु भएको छैन 38 नम्बर प्रदेशीय संसदीय सांसद शोभा साक्यम बुङ्गदेया जात्रा नेपाया हे मसिका जुग्ने थुगु रथ देगी पिनेको हक अधिकार नीति थम प्रदेश सरकार व प्रदेश सभा खटेको बचा बिया दिगु दो
संघ जात्रा माने ना याचना वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र गणनय मरो छुए मरो गणनय मरो तर ठयो जात्रा चाहिँ जियो सरकारी पाखे ग्वाली जिमाउ चाहिँ एकदम कम ज्या चंग रो वो ग्वाली बिउ लागि चाहिँ छुया माउ ख गठिया माउ ख जी छम जननेता यो हिसाब जी प्रदेश सरकारी पाखे छुन यामालीको अवस्था चाहिँ जिन्याबले छलफल छिकपिनीको साथेडु तर जियो सरकार त न जी ठय खटाउन्यु जी वर्षा व सहकार्य देव बुङ्गदया जात ठोय वैगु वैशाख 22 गते बुङ्गदया त रथे विराजमान याकी सब वैशाख 25 गते पुचोल साला गाबाले थेंगी नेपाल मण्डल टेलिभिजन नीति क्यामेरा पर्सन रामराज बजाचार्यले टिभी जर्नलिस्ट राकेश खड्गिया रिपोर्ट।